गाड़ी रखा जगह ना क्लीन पूरा ध्यान अच्छे नुआ रूप सजा होटल लागू पूरा क्लीननेस पूरा ध्यान दिखाई। हाय फ्रेंड्स मु शुभ्रांशु आज भिडियोटी फूड ब्लॉग उपरे मु आज आसी किशोर भाईना मटन सेपट आड़िया करते पुराण जोपटे आम दूरदर्शन केन्द्र तो एबे नुआ चेंज हो जाइए नुआ आमर देखिपारे सैनिक स्कूल गेट आगे पड़ुची आगे सैनिक स्कूल गेट सेपट होगी आसी एडिकी तो मु एड्रेसटा लोकेशन रे पकईदेवी मझे एटा नुआ कराई पुराण में बहुत ट्राए कर बहुत थर खाई किंतु नुआ मुझे के खाई नी फास्ट टाइम तो चलते जावा कौ भाया टेस्ट अच्छी कौन देखा डिटेल्स देखिया मटन केते रेट अच्छी आउ कौ भाया टेस्ट अच्छी एड्रेसटा सैनिक आगे सैनिक स्कूल गेटा पड़ी सामान बुलिकी आसिक ये जानदे लिखाई किशोर होटल फास्टफुड गाड़ी भी लगी मुझे देखदेवी देखिए सैनिक स्कूल गेटा सेपटे बुलिकी आसी एपटे गाड़ी तो लगी चलते जावा भितर को ट्राए करिया मैंने देख पारे कार फार लगी बाइक भी भिड़ अच्छी तो चलते आज 12टा शुक्रवार बास्ना ये जाए माछर बास्ना हो माछर बास्ना हो तो जीवा भाई गाड़ी कौड़ी भितर नहीं जाए ना कौन गाड़ी रखा जगह ना नुआ कराई कारण भितर गाड़ी धरी हाँ देखी पारे होटेल नुआ रूप में बनाई पूरा चलन जावा भर टोटाली नुआ रूप में बनाई हम गाड़ी चाई पड़ना देख चली चलन देखिए गहली प्रबल अच्छे यही छीड़ा हुआ पड़े पछाड़े मटन बास्ना अच्छी गहली ना मस्त अच्छी नुआ कराई पूरा क्लीन उपर ध्यान दिया केते अच्छी हाफ हाफटा कितना 150 ये गोटे दे दियो तो जीवा बसवा प्रबल गहली अच्छी देखिए आज 12टा तो लोक छीड़ा हो चलते चलते आम कैमेरा काढ़िया बसिया कौटी जगह ना मिलनी लगुच 5 मिनट जाए क्लीन पूरा ध्यान अच्छे नुआ रूप में सजा होटल लागू बहुत समय जगह पूरा 10 मिनट वेटिंग आसी पहुँचला सालेड भात 15 मिनट सालेड आसी भात सालेड आ मटन प्राइस अच्छी 150 चलो देखिए हाफ कम तो हाफ्टा फुल आर 200 टका रोचे हाफ्टा हाफ्टा देखिए चलो देखिए मीडियम साइज आलू 3टा झोल सफिशिएंट झोल मैंने गिनार देखा केत क्वांटिटी अच्छे चलो क्वांटिटी बहुत अच्छे खाଇବା टेस्ट करिए तो चलते ट्राई करिए
पूरा खाइबा पूरा खाइबा पूरा खाइबा
ହେଇଛି କି ଏଇଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଗିନାଟା ପୁରା ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ତ ଯିବା ଆମ କୋଉଠୁ ବସିବେ ତାଙ୍କେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନନେସ୍ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ସାନିଟାଇଜର ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ରଖାହେଇଛି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଅଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗିବ ହୋଟେଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପୁରା ଗହଳି ଅଛି ପଛଆଡ଼ୁ ଠେଲି କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଖାଇବାଟା ହଁ ଖାଇବାଟା ଉପରେ ଖାଇବା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 150 ଟଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଳୁ ଝୋଳ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବ ମାନେ ଗୋଳା ଯାଏ ଝିକି ଖାଇବ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଆଳୁ ଝୋଳ ପୁରା ମାନେ ଗୋଳେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବ ତ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଖାସି ପୁରା ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମିଶାମିଶି ହେଇଥିବ ଖାସି ତ ଖାସି ଅଧା ମିଶା ହେଇଥିବ ଆଉ ଖାସିର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋ 700 ଟଙ୍କା ମଟନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ମଟନ୍ କିଲୋ 700 ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଚଲରରେ ଯଦି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିବ ତ ତାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଚାଲିବ 150 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ଥିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଥିଲା ଆଉ ମଟନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଏନି ଯେବେ ବି ଖାଏ ମଟନ୍ ହିଁ ଖାଏ ଗହଳିଟା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରହୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗହଳି ରହୁଛି ମାନେ ସେଠି ଆଉ ଆମେ ଯାଇକିରି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ଦେଉଥିବ ଯେ ଗହଳି ଅଛି ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିବେ ମାନେ ମୁଁ କିଏ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିବ ସେଇ ହୋଟେଲ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ଥିବ ତାକୁ କେତେ ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲେ କି ହଁ ବୋଲେ ସିଏ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ରହିବ କେତେଜଣ କହିବେ ହଁ ହେଉନାହିଁ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ହୋଟେଲ ଭଲ ରହିବ ତ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାର କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ରେଣ୍ଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ସହିତ 150 ଟଙ୍କାରେ ଦେବାଟା ପ୍ରପର୍ ଏରିଆରେ ତ ଯିବା ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ରହୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା